Yo, what's up? For today's vlog, sigaw minata manakuya talaba kay Bakiray ni Iraya. Iray matatakaw na talaba pang kasinan. Di man, wala kami na. Ang gamit kami garong. San Iraya bakay. Say hi. Say hi. Ay, say hi. Say hi. Matakuha talaba. Dara matakuha talaba. Say hi. Mother, let's go. Go. Yo, asa malako kami talaba. Yara may iba eh. Bakit ako? Ha? Harap mo ni. Hantay ka ba yan? Malako tayo kukot o talabay? Malako may kukot ko. May kukot ko. Niman. Wala pa rin. Tasingir nilang kapaso lang. Yun, nangunguna yung isa. Nangunguna. Walay bayad to ko no. Ni tamay lakong kawas. Bainte. Oh, jari matatakwa talaba ni. Likas si pamat. Yo, what's up guys? Manako kami talaba natin. Iba nga takima na panantay man soki ya talaba. Let's go. Yo, what's up guys? Nung napapansin nyo, grabe awang kadaling ko. Yung tayo awang kadaling ko ay. Gabay may apag. Mga kaysa ko yun. Yari matatako at tama. Say Okay. A few moments later. Wajatila. Kaso aralem. Ang apoy na dok na talabad saya. Ang apoy na dok at talaba. Away no wala kasi maniri talukan. Kay quality. Tibla-tibla ka din singa doon. Oh my God! Wow! Passion! Miss up! Miss number 2, matakwa campes. Goal! Yes, goal! Number 3, matakwalokan. Linatuan. Ang number 4, atot. Ang galing! Ang galing! Yo, break it down. Uy! Ay, ang kaputik tayo mo tan. Jenny! Wala na pantayan. A few moments. Yo, ibang ta kayo no paano tayo man suki man talaba. Suki mo kuno dabat ibaba ka da. Babangin ti suki mo dabat. Sabit mo dyan. Ano ba, Sel? Ano naman? Ya. Malaman ya. Gawa. Mananana. Mas taba-taba. Mas tamis-tamis.
Paano kang siga vlogger ay naalimang kampo ala kay? Kaya kasi makakapit. Pura may get hindi pagtutan. Tikto, tikto. Ay, mababa. My face is so sunburned, you know. I want to go home.